Tuliantekaniza ekiyerereza Kitara TV every single Friday tubaho hano mu kibozibozi tukunyumiza ebintu mulingo byemerera halo tabayire Julius Shomuhendo musajja omliso mwe haba mulimba na MC Bad Dogo Uganda Batumbya Benjamin Omukuonga bakanyongera kasa oya kikwaire President Museveni President wa Nupu President wa abitato atage kyasaba kikweta munupu no bakikwetere so ramukiya abantu mbaramukize nywena bichoka byembaganiza hona locally ali program ekusangire mwebale muno kukarani mfollowinga program yaitenu kandi tubenda muno nkanyowe MC Badogo hamuna mwana waitu Julius Kyomuhendo Badogo okirozere mutao noka mafuta amafutanga boine galikali muno mafuta galikali kintu kindi muno atabaguzire motoka za rakishale ezinywa amafuta muno barugwire nayo bakukwasiro ati banabo motoka butita manya cc 10 manya 10 sano ragaruka alikali katahamu 10 ateno eno nyagihumuza baitu kandi timbaini nkugamba hano amafuta gabuli kimu okenge kabukwati buba kutembya amafuta transport genda Kampala ijja kutemba okengere ati saze tiba mitwale ebiri oja kusanga genzira mitwale ena nabwo bono nyina banja kuyayo mitwale 3 ati sijja kwika mitwale ena hata omusubuza agenda kusubula orugoye agenda kusubula yebihimba agenda kusubula yobiki nawe ajja kubireta nabitembye abukuba abireteire beyi yamani okengere kandi abamo bakoze advantage yabo gama mafuta gatembere nabo ni batanga kuyibira umunaba ati niko kikali buli muto taking advantage ya nanka hati nayiwo kenyini oja gendo leta abana bawo baletira transport mitwale ene bana banna abo bayinga nayiwo ujja kutembya services zawo okengere niko amafuta gafuga buli kimu niko kikali ati iyo to osagamba nyoti binkukwata otenyina motoka biki baito jagendo gule kibiriti kyevo ino gula shillings 2 okigule 5 habukoba kireteire ha transport eri ya iguru muno habeyo baire otayetegekeire kandi no isanga ngo etahirire muki mu program za atasanga amafuta gataire mu program za abantu abaire nagenda masindo sanga takyagenda ina motoka yayi no sanga naga kafuno we piki over transport ne bodeja kutemba bamvuga abantu wale hati boda genda businsi 12 ojja kusanga na kusaba 15 over ine kandi tojja mu buleminga amafuta litagigura kasanju I can assure ina mutwale ejja kwika ekintu kino kikabaho buli mukaire ka corona oba kabaka corona wakabaka ebizibu birete bana basajja bakurwana bana bakurwana Iran na America na Iran ati bantu bakase bakurwana okubikiye ntamanya but anyway sometimes arone ebintu ebinda kubaho nitweka nyenyarura abantu binyarura namuna bende impinduka ituna tugiyetaga Badogo bari abantu bagamba gatukwenda obulemu hata okuraja sobulemu buli munseri kyonka bukutu affecting hano anti obulemu abamu harabafunamu harabakoraki abatafunamu kisana nanka town bwebane kurakurana halimu abafunamu ne basemererwa kandi halimu abatani babihiru buli kindi kyona kiba advantage na disadvantage baita atibo haba kufunamu abukuba antati alimu banu abakwenda obulemu butandike niko agene mu kurotinga ebintu by'abantu kunanka kunyaga sazi nabakamba ama protestation bakora kasente muno atibo basemererwa bakwenda ki bakwenda base galire yo bagamba obulemu bwe bali kuije abubabwire buno baraya sangira stocking ira mafuta gaye gabayo atibwire buno akutundira base y'amana obulemu bironi sazinu akudura nko mukara yereze miongo hatiyo kimaisa hazinu tutokubaza habura mu Iran obule mu Iran obo buno burahuwa Iran terisigala nikiyo kimwe ekyo kubanza Iran ejja kutandika kutunda ebyo kulwanisa amanga gakusinga sazinu gakwegomba Iran ebyo kulwanisa byayo
no byakuba America okengere iyo je kurura manga kusinganira irukira Iran bakugamba America efuniremu muno ebyo kutunde etunze ebyo kuruwanisa habo kubangu nibo bakubikore byamani hano baba inibolikya kampuni kyao ekore byo kuruwanisa niye ekore sente nyingi bakora ekoramu kandi nekora bakora zati kukurulira na Iran naye inensi zinde zigenda kuba nizigigura Iran nawe jya abo kuba Iran iyo bado Iran ina technology ya lesero mukurwana kuno ekareta missiles na America ziyatini yagamba ruhanga wange zinu kandi zo katukaziruraga initially America bakaba ina technology ya kuleta inanka nesindika missile ATM negenda nefunale ekutera missile mo kimasa kumiro bata kilomita nko mutwaro gumu kilomita kimanyi nabali hanu nabishindika netera Kenya nesindika Rukongo biki hati chonka ATM hati bakaba America mulingo manyire baina technology eyo kubaka missile negibaka arandirani mukudupa yakora missile ya ARM baitu ne yatika missiles nka 10 bagano mu America amufundizi taina amufundizi ngati sazino kima America kwejike ruta abo kandi America singa yabaire iri hayi wakora America bagiteire ya daka bomu ati basagiteire iri harayi kandi iri haraire wa America kanaijana ate nawo agende yate na America nayo ekozesa nanka ekozesa Isiraeli kandi nekintu ekindi omusajja omunanka Iran akatungaira success ali America omanyira wake ekamuleki anti ekatera bases zone za America ezinyakuli munseze hereiro nebo kubeta genze kutera kuli direct kanje kuterere nda program kanje kuterere iwe nobe kuba Iran etagenze kutera kuli direct ekakoleki anti kutera amaka gawe guwayombekere mwane iba wawe ekube kuteyi hati America nkayo America yo nsi ya amani kandi Iran teneke kusagi kale nkayo ati America gambe kajja nejoga muno Iran ye aiteire nanka tugamo buditach bwa America manyandi nanka Uganda bikebyo nibowe baire netera etio bari yonka yo Iran gamba ngo erumbetera America atesa kurumba kula America haraira abo kubeye kusindika missiles antena na chance ale kuraba kusindika missiles kandi Iran mu America baire naijana kandi America collaborating netse atinka Israel in fact insibiri nizikutera nsegi singa zali nizitere nsetali ya amani sazina Iran kubere no kubetaro singali busibusibu nobundi beti kulike Iran kiatera America kandi joezi bakakolekya ngo ensalo za mafuta America ya zina teina tasaziro teina ere bijasi ebibaza propaganda bado kandikya nanka Iran kagikinga ejo nanka hamuze kagikinga America igizire ne woninga atubahire biro biti bahire biro biti joezi ekaija ya leteriato lyayo mu nsaro joezi otabihule hake kalireta nyowe the biggest problem yensanga hala America badogo gimanyite but America chazino tugiranga superpower baitu kanda America obuzibu bwa America kabakamanyiro baitu America manyiro omanyire Julius can imagine omusajja kuija akakugamba makagao agamba okabano enda kuli kitoki kajja akagamba otali kitoki baitu kemanyire olutaro rwa Iran oro na America empara ineka ireriyo haroho akanta akaliyo kyonkaita katutakengere kandi kino Julius kankugambire kintu kino tukisimire mukama ruhanga kuba America ni yeri superpower umanyira bwaki ati tebeshereza mugarashege baire niyo superpower oba China ebaire niyo superpower baitu kandi nicho nyendeze kuolekya banzo hulire no byakubera superpower habokuba banyanzi kwa kibayire iyo kimanyire ba enemies barasha bakusinga America niye create oba iro kimanyire ngu America ekinde kyakizire gitali banizana utakira muno kutera munensi kiba kimu teyenda muno kuita abanansi
nicho kurora hano bakakwata olutalo lwabaire nanka Somali tini olutalo lwabaire Somali Abamerika bakwataga nibaleta abajasi baabo oba baletaga mu field nosanga ngu Somalia bakozesa advantage betegereza Amerika takuitaki bakazi n'abaana hati bakwataga nibakozesa advantage egyo nibakwata abaana nibabahamiza iro nibakwata nibabasiba bomu n'abakazi nosanga Abamerika babaire balinka group bakurura akana kayizire biki nibanga karasati nibabahuliki hati nando mu Amerika itwe katukozesa advantage tulete ki omufiri kataende byo kubimanya kuno bakwata nikyokura bakakwata Uganda batwara batanga kutera Somali kubi muno busabyo kusandara bako bati bayina bwiro oya bakozesa America anti nanyoni kyonkoleka ngo America yote yenda kuita banansi omukazi n'omwana kimutalibaniza muno nanke yabandi singa kitaba ile niki America oira America kasoma amahule emba kasoma kuswekereza onanga okurumbo kwabandirize kimu America kuyakozere na Israel kibakozera hari Iran bakatere isomero ly'abana abayisiki abana bakwika 40 banyamukaga bafwa kyonke ki America tenda no kibazaho okengera America kiyabandize kusoma ekasoma kukura niyefuga amahule okengere niye chwamune gamba kangu tukwenda muri tumboreke kinu in fact hatunko bole mu bunu bwa Iran na America na Israel omuntu tosobora kubukenga no soma mahule ga BBC manya CNN zari jazerezo biki baitu boba no some papule zindi no kengo bulemu abo kuba ziri platforms zibaza America babagamba mubaze kiri okengere tikusana nka mu Uganda hano kubukurura UBC hati UBC sobore kugambira ati kino government ekoze kino kiri inakuswekereza so nyowe America kuba ari super power obo hakuba ari super power is okay baitu omuntu akajogo secondly America by the way America terumba Iran kene konsebyo kurwanisha biyagya kayini kandi ategiya kana kuha egiya niyo super power niyo super ate giaga nako hati nyowe kozesa byo kurwanisha byo obutwa kandi kitako ikirizibwa na America ebine kandi niyo super power hati wo mugayi nicyo mbege ningugamba omugayiga tugeze omugayiga akajyo mwaka kugamba utaliye nyama ngabo kuba mugayiga kandi kuliye nyama omwawo anti hati amanyira abakinetekaho ensonge abakobo ikaire norora abantu by the way baikaire nibenda kuindura muno kuindura muno amahanga gabo gatabaza amanyaki hati ebe bintu nosanga nibenda kuleta dini yabo niye male ihanga lyona nibakuolekya Iran ezensizibe bayiro for a long time zibayiro batu bakuolekya hati munsi hanu munsi yona busahi hanga eri kusinga nuclear ya America kyonkezi akanize bandi umanyira bakebazi emanyire ngu ensi zindi zigenda kora nuclear yazezo zizikozesa kubi zigisinge hati kankoleke Russia ni wo muntu osonga moto rugaro na kutereraho hati Iran naito mwana naito musigazi naito mukaikuru hati Iran chonka kandi wa America taika ina kikora tubaza amazima Iran etagane kora nuclear weapons zezo yakazitera ganka hatotagiro in fact nobule mubuno bubayiro tekateire nuclear hati nuclear hati nuclear atakagiteire yes baitu ekoleke kutera bomu obaro chacho bareho kutera butera buli hati bakagirumba bakagirumba baitu nakitegere hati nekindi badogo America terumirwe tena kigendero ito natukimanyire ekabana tegetinga amafuta ga Iran kandi jagatwa ikengere muno byagenzere kuri Venezuela mafuta Libya mafuta okyaga kwata era nikiki tuga era in fact kumanya Trump ogwa inya nakajogo akagamba Venezuela tujja kuyija tuhika amafuta ganyu tugatwale okura kamanyire nkako hara ebyo je bigambire ngo ejo Uganda ati mu Uganda kwenda mu Uganda taina mukiyamani
China otuno tufuta tuli just onkwero ntwetenta titwina nekyamaani America tekyakwijja kuno aboto otufuta bara abasajja bayina amafuta bayina amaziba n'amaziba kandi obusimbu tali bwahara America irijumbaho United Arab Emirates Dubai abo kubegirumwa ezense zika oiro gamante zo ekiyakozere kaze kinguliraho bunywani kandi niye zikengera no zikengera niye zikengera hati to ine kindi kyona nikyo kora na ijozi bakatera nanka oko Dubai cyo kabya America bye namunanka zayo kyonkani bakole kyangu bakolekya America niye gikengera buli kimu America nsezikira zona niye zikengera iyo botakwenda gikengero jja kuteru ati nikiyekyo you are either for us or against us kandi ekizibo kindi America bakole kyangu Iran ejo naye kairi chali neitamu abanansi munsi yabo manye eine amateka gere tambuli boka kuli chwane kandi America kikindi kimitabanza muno ejo just propaganda kikusana anti Julius Toja gambe propaganda itona tuli Uganda anti kandi wa America ali kuli anti nizeze nsonga America buli banerumbe ensi nizekozesa anti yo kandi America America buli banerumbe ensi ikarana nabantu abakutolereza buli hanga baitu buli hanga nizo reason zoleta buli rumbe ihanga gamba mwino mwebembezi akuturugunya abanyansi mwina manya biki bakuturugunya buli yabaine ejja kurumba Venezuela nuko yagambira tutandike na Libya nuko yagambire mu Gaddafi ali dictator akurumira abantu baro manyira abantu mulingo mu Libya bayegonza gakasume ka Gaddafi kumanya America ejeri nzibu no mutabani wa Gaddafi yabaire najja kuli akaruru akaba najja ku nominating nkakosa nyenkya bamuita anti hati bakolekya government babani bagiyawo oina kuyawo nenkoko yebaine yorora nembwa nenjango bakabata kwenda kugarura omusayi gwa Gaddafi muwe tunga kanda abanyansi ba Libya bo bakaba nibenda mutabani wa Gaddafi agaru barozere kubona abo no kubarabire mu kumara manye myaka ate ikiremanya 10 manye inga okubarabiremo tibakwendera kimu ati ni ya America America muntu bari nya America angiyenda ati America angiyenda baitu kandi omurasho gwabaire gesupapa omurasho mumanyire ngeso zaye obo mu China hati Julius kankoleki kalo omuhindi yogo abe supapa bakolekya bwire bona abanansi ba Uganda bakubona bonera nankoko ombahindi yo baba fora nambwa kasasiro batera butera basiba busiba baito muhinda hana kwegonza mu Uganda mu China hana kwegonza mu Uganda baito gendo rolo mu China ogende mu kampo ko rola abantu abakozesa mu kampo bakugamba ba China ni baba kyakizirenge somo badogo ekyo naki America kikusigikira hamwebembezi iyo tumanyire mu America wenyine kikusigikira hamwebembezi tara abebembezi ba president ba America baziro ati no gyo bwa superpower no skore abuwaki kandi nabo ba amani iyo gamba ta America agwa mpali manya kujwaru abantu mukaga kandi nabo ba amani iyo gamba ta America mwemwe wiki nabo ba amani bali nyojuwa zigangambire hali mwa president abana suppose no kufuna chance yo kuba superpower hatola ikaraka ile kuona na yenda kila takuno ntago King Jongo hani muendera kimu ogo nyumwendera kimu nyonyira abasajja bange benyenda King Jongo hani ogo muenda ogo abaire superpower ense kubeino obuzibu nyowe Vladimir Putin mwenda olira basajja ba Kim Jong Un mama abo basajja bange nibo mferaho nyaba basajja bange America ogo musajja nkumwenda muno Trump kandi muntu muno Trump nyomwenda Trump mwenda baitu kandi muntu ndonya yendaga akajogo ko karoka hingurana ebyafayo byayakaba Adolf Hitler wananka kaba wa Germany umu Germany aba basaijo kubaroro baba munsi muno ensi eri bata nanka apesi yaba bakwendiri batiro kyonka atebyo rugezigezi ayibana birugira hali ati bei ya mafuta ku mulingo tembere nubo obulemu nibyo buleserero kyonka kajja kwika akaire
byona bijja kuwa Julius twekaire nturore entaro nyingi ezibairo baito akaire nikaika akorora ngo achekere na powa na pondoka ati kandi ata America nekinde kebanesingi sense zinde ina sente America bagaiga bona munsi munabakira bona America wesanga niyo rumosebe kubeisa hensi zikusinga atinke za Africa niko kika ara America ka stopping aho hano mubazi gwasirimu abantu abafuire hano bakakunkumuka hatokyatagereze ngo meka muntu murungi antati murungi abogamba anti hato banki kusoborole enta abogamba anti tuli banaku baitu murungi na kusupportinga ati kikusana kando la amani gaye nyomba nyenda ko kikoroleraho kikusana obo kuboina omugaiga akusasulira renti niwa kugulira ebyokulya toina choice yogamba ati nkwenda kulya ebitoke Julius omugaiga akwaire buli kimu habakino nda mukwata mukano ati dikiye ati okubo otaina otaina bubalizo antoina bubalizo omunako inakwekaro manyire ndi munako omugaiga baragambire cyale tukuliye nkokejo ogenda gisalamu ebifo 10 nibye borasara 12 ekizibukizi okusana weekend champion omugaiga takoraki tasobya tanunga kanu tanyampa no bwanyampo gamba kikuboye webale muno nsimire webale perfume nungi omugaiga tomuhakaniza abo muhakaniza otayo oinakenga obumugaiga byayenda arone erinde lyagambire ngo omugaiga akulesere kandi oli sente zayo oba akulesere oli sente zayo ngo hatina iwo okwenda habukubaka kuherumu nayo oleto mukazi oswereremu ngo omugaiga bwaba ali mukikorwa kule omwaye niwe wenkaina kunyimirwa ngo iyo kuno inakugaro yezingire ngakabwa ongwe kira kyora yenda kwegadanga no mugaiga naye gadanga iwo taire iwo inakwikara kantu kwa kafuire kandi omugaiga bwakuhenti utatekerezwa inakuba status emujinente ente kuba ne kusinga ente yomugaiga inyakusinga ente kuruwara akiri wofwa aravuna aba aroyangambire ente za Museveni za president zibo ya kurungi no kusinga abantu baba zisige ebigito baba zikoraki omuntu agambire okufera wente yayo omuntu wabulikiro ofwa bana abasajja ababenta abanyarwanda baina love yente nakuolekia ente mukirira n'omuntu nyewe tukagenda kukwate bakita kufunya ente side zoko kyankwanza kyonka baina obwire hale ente ezo zinagendera motoka kandi ente baina n'abantu abali special ntono nanka nuwe ateke motoka ente motoka ente ndo barana nagikuguza takwenda kurudi no gitera takwenda ogiro no gikaka kugiteka motoka ogo nuwo omuraro lavu ni fact no bano gitwara ajura no kucura amaziga balo gisana mu culture yabo ni kekintu kyabo kibakya kizire ko nyumiriza bohangwa bwabo ati gamba ariki kusana isanano Julius itwe obukama bwaitu abamukama tiniko love yetu yona abamukama waitu tiniko ariki sana nabo obukama bwabo ngira zitaya eiro gamba biro binu bakahinduka baita ati kangwe kikorolere ekyabananka ekyaba Banyarwanda abakaramoja iyo kimaya abakaramoja buli bafuwa genjara bainente mister hata kwenda kusala ente ni bafuwa enjara mbabo kuba mwese situ akitaga the love of the yakato ente zao nibazenda muno nahura ne muruma kugita akagirya at least kafu enjarafu misa ni bafuwa ekiyamani ekiyakoraga ya gicumita goba bagicumita oba kinanka na regio musayi nakyora nasi baitu ngugita ali enyama aisa na muntu mugenzu ni baba bakaramoja hari n'abanyakore nuko bali baitu Museveni yagenda nakoraki kanda abanyankora abo baina ibintu bandi bajagamba tribalism but the truth is baina kusima muno president Museveni muno mentality akabahindura muno mentality nebintu bingi byabahindwiro hati sazi buso tribe kusinga abanyankala abo kusoma
nyono bokurura nti abantu fine baba blaming anti bali muno mu bikibikaro byaki bya baby yaki nyonya baga university oko kirasi yona no wesanga hatinka nyo kirasi yaitu ya performing artist abanyoro tukabamu abantu abo chonka abanyankole bari almost 80%. Abanyankole bakusoma muno kira abantu abaganda abanyoro nika tikiri kyokudu kya ndikiri kyokudu omunyankole biro bino bakutonda ente zabo ni baherera abana babo manyeti basoma muno abanyankole tunanka basoma muno genda kulabira buno nibo batanke genda kubasomesa muno bakusomesa muno abana bakutonda ente ni basomesa abana babo nu degree genda makerero roli abanyankole bali otaba mixinga nabo gamba abararo babanyarwanda abo bandi ngamba abanyankole bayingi muno bakusomera ekyo nsakikiriza itu hano bunyoro abana bakitu tubahereire muno kusoma bada abanyoro kabahereire abana tuli anti percentage ntito eta baddo gutugenda street okaguza abantu abayina degree Julius abantu bayina degree iro tubagenda zikusobo no batito abana bangi abayina degree baitu baikale buika baliyo fine baitu tosako ba comparinga n'abanyankole abo waki ndati nyokugambire nyomba ira institution zezo zona zikusinga obwingi noba mu kilasi neisaneri y'abanyankole okenge no isaneri y'abanyankole nyowe no munyoro nyasomere nawe mumanyire Justus ayinu akamakere abali mu kilasi yaitu Justus sazina la next meeting NBS niwo munyoro omukilasi yaitu eya performing arts and film eyo mwaka 2017 okenge bali abanyankole bayingi n'abaganda balengereho oyiro biro binu baganda n'abatandikira bakuwa amana bogama nti oba kiki nabo baba ino bakorora abakufuga nibo kyonka kandi itwa abanyoro tukusinga abasoga kandi babasoga bali wasi abasoga abasoga tubasomere muntu kandi abatora bakutusinga abatoro basoma muntu abatoro basomere n'abakiga kandi abakiga nabo basomere abakiga babagezi yeke abakiga batahadi waki babagezi no mu class omu babagezi abakiga basomere bali babagezi muno habwaki abananka bana abasoga bata ebintu byokusomera batabigenzera omuntu ate abasoga abo timanyiro bakiki habo kuba abasoga nibo babaire nebizibu bingi muno bad dog iwo kuijukaho parliament miaka iwe terina miaka yeira muno about miaka nka 10 enyuma abasoga bakabani baitibwe enjunza okimanyire enjunza misa nizibaita basaba batwalire bikwanzo basabe bikwanzo tera maka zani tribe ekwitibwe enjunza mbu enjunza nikutuita baina enjunza zikaba businsa isomera zitebe nyingi nke za busoga Julius enjunza zikaba businsa mu isomera zikaba yo zagurukaga bugurukani zisane nyori kandi juga class abazigaze echuchi enjunza zikaba businsa isomera tinka zirora nyingi zabo kuba class boys etabe n'enjunza muno enjunza zikaba businsa public nawo zitabe yo businsi bagitaga businsi lwa majunza hali yetete hati abana bona rubataga mbali gate akaguru na chanchagaza buchanchagaza obubale ku 10 toti nyankyakara aba karata mukyo yali bayihire hadi tribe hale kwikira government twirukirire nebikwanzo baita abasoga bo barakura hati nibo bahereza ministry kaba minister ba obusumi akaba prime minister akaba ruhakana rugunda man bagenda bakora potoro yo kufuhira misa bakafuhira we bafuhire enjunza busoga tito kudupa this is the fact niko gali mazima ekyo kyo kikaire kimanyirwe enjunza
nguza abatahiraga mu kutu kuno munyindo nibazirwa nizika nizitamu wewe baje njunza Julius zitangambo baje umanye kinde kikukana nikinywerero musayigwa mubagano musayihamu okwesanga omubiri gwa musayi ogwo inatigu kuma atare kintu abandi nabule kyitaga abantu kibatakengaga muno obuhoroko obumanyi obuhoroko nawe itagaba enda akaba ebintu bingi misabyona bikabula emula enda ebihengere ebihengero bijuko nibiri batanke babeta enzito namuno birete babana bagandi banyara munabitabwaho bifarisi atoma ikintu ekinde kyalemeiro ekitaha ebiku bari bya bikubiri kwa biriyo ati kandi kankugambiro ira abantu basabutayikiriza badogo family 10 family 8 zinebiku niko kikali omanyira bwa kibije owesanga bulika inamo mwana wa boarding hata abana ba boarding ni bakasinge kuleta ebiku orugira na halekyo amabara gana gatugenda mu kugenda no sabaye kyokunyu no ugayina mu ntebe zawe hati nkayitibira bagamba kurara manye ku guest house manya guest house zindi zinamu ebi Julius nkagenda nyalete ebikomu wange myaka 5 enyuma enjuka nkagiruka otosa kulema ebintu byona nyakwata nyabitunda byona nyabi ya munju byona no bagabira ebiko nyabikwata byona nyabi ya munju nyaleta bulete byaka tuku byona nyagura byaka kandi obonu ekiko kiziro mundu no nenjo inagifuruka nkagenda nyine kibara kya kirateto nyagena gani nyikaramu kine bitebetebe no gena no bamu no chiri Apilandi tete Apilande kwa kiroho tindake bazeibara but the truth is amabara gakusinga bine bibari biba nebinanke bitebe bifalifalisi manyaba bivamwe ebikosa hati ono ikarayo no marano kando okutwara eki bojo ebiko bisanga munjuza abagayigenje kunyirira eine ebiku nugamba boyo eine ebiku nugamba hati iwo manyira bwakizi no kampuni ezifuirira zikora muno sendera kampuni nyingi muno zikora gufuirira ebyo ngama nabo bakabitonda butonda bije bikolese none gwongora Julius kandi iyo kemanyira kintu cyone kiremeraho niba omubazi gwakyo ni bayikarande bakinanka ebikira obwingi bana bananka scientists antati obomezi bwekiku buzibu kukenga ekikwe bad dog kikakuba kiba kikwatire nkomuki omukibaho orubaho runo bokurwanika kumara emyaka ngamise kiku kiba nikisigane kikaramu ekiku wadolesera ndero ekiku nikyo bakugamba kikuhangara emyezi kitakanywaga gonzi no tusara myezi 8 oba kitakanywaga musara kyonka kiri haroki kutunga kaire jajashi kanywa abunywa paiji baitu wakabya enjoy namwe kikoto bya memoto manya tukagenda nkamushebi kubyatune na twayiruka mu muloji ekaba sho yanka enyo nyingi zemba ireho tunali byatunenere muno aro nali twagenze side zoko manyaki gorobyo oko haibaro oko mundo oko naibale nawe katunena ato musaija ngumbe mayebi numusaija cyali kansala atangirire kurunja gambire tinkwenda mugende no muloji mwijo muwange hanu no mube twikara munja nekitabo atuhereze kisika kie mukaza muihamo bagenyi muhumuriro hanu mukisika ki abo jonka bagamba twikara heru tugende twikara heru muri atakwikalika ebikwebyo bikane nawo oba nkaba kagadi kagadi tuineroje itwara iro kilo kimu nkabanyina David Lutalogo weba mpangiza rumwe ya inyonya jako numuzaiteze mitwale ebiri Julius ebikubikanena by the way kandi ebikubikanena nyairuga kitabu nyagarukananga hato kurura ama guest house ezikusinga ezitaliza bay muno uma enewe neza bay zikani zifuirira baina powder zibakira kozesa
fumigation inakuikaraho habokuba okora Julius juka abantu abokuraza bakwawukana usanga araira logeri oli naija nakyo akwija neki kimu kando sakwikara nakyo no mubiro manyo mungoyi muno tamanyi ati bwakwija nakyo kimu nakiteeka mu room emu nikizara ati bana abana bakwija kunanka kusimura ijuka baba muhaire nkamasuka genda kwareza nanke room ezindi atakagenzira hali ezindi natangaga supplying mu room zino bedsheet nabanza nazihumuza hano nezikwate kinanga ekiku natandika visit ogenda kusanga room zizona bizihoyiroho abakasoma nibeko na mutawone muno ziri mu room ezine biko ano babakasuba kabatakia ijantemanye room zawo zikajya mu ziri mu kuzimanya yogegere ziri mu nkagena nyatwara abanywani bange bagende babyame cyane bayizire nyabagamba mugende mu byameho hano baitu bakangamba tusuzete twebase ebiko byabane nakuo warorangu babutukire no mubiri arebinte ebisana ke bitali hamo furu muno bado kandi bakagamba ebiku ebyo nguno boba oina stani nyingi ebiku byenda muna antali stani nyingi gwisana nago gutamuzimu muzimu kisana isana abantu mu guest house ezo zitukurureze guestes overlodges manyama barabiki nambera ikare bijango jango mugaiga ineki jango bagamba kibanikirindiraho ebintu byaye by the way ebintu ebindi misa ibyo bangebanke enkomuzi no sanga elogi ya kabi muno baitu baine ebiko bakagamba abawe ngo ebizimuzimu sanga ngo omugaigo gobonde ebintu byaye bitali birungi kandi babantu misa baine ebintu byabo baddogo baitu manyire enju ya hano haina ejja butaba road ege kamera yagenda amasanyalazi bakateka musola umemekanga bakateka musola ege ya nanka gafege bari muzeyo gali mugaiga ali mugaiga muno mugaiga witawo mugaiga amasanze gakanga nsonga timanyire oba abananka bakawayalinga kubi oba kuruga hansi bakasobya muno line za amasanyalaze ezo baita eta store nkaura akaleta n'abasajja ba amani mu kampuni ya amani kuruga oko alesera amakampuni mangi amasanze ni galema sazine ta store y'ebintu bi abukondora nakora bino bya amani store ya kampuni yaye chonka ni bagamba ngu ekinde kyale musaiza wa parking atahafu ngu nikya okura amasanyalaze atagatereire mu abane niko ni bagamba parking atahafu baitu kuombeke njia unkegyo amasanyalaze baitu idea kaba ya guest house kaba yake oba baitu egyo mpaka ngere bagyombekere kuba guest house itogiro rabo kuba gutagumu then munda niyo supply ngezindi ate kalemera kimu amasanyalaze bakateka musola biro bine yakasola sola eyamana bazawaro munywani wange abaire nanyumiza bamwita kolini bamwito aro munywani wange akore bya amasanyalaze angaye baina sola sola battery ezananka baina mlinga baje nabinsobora muwao eza powder eziku akisa utakusana kwegomba nanka umeme tukoze tukasiga tukananka tukalimira mu umeme utakusa kwegomba gana amashanyarazi ganunga UEDCR okengere sola ne yakisa kuuka fridge manya security lights manya biki bayira gyo nkwana ngiguleni ngena anyulekeze genju arohe enju ya engineer mu wa diocese oko Bujumbura side zoko kinogozi mundo kunju ya amani muno nigo yakozese taina y'amasanyarazi gana gebiko solda kyonka bwe kuba ne yako kusagamba aina unankadi gabulikiro so ato iro gamba abantu tukalokingira muri gana baita aliyo sola ziri zenyini kandi ati juka erigali tojaga amati garagenda program enu abakuteka mu nsimbi ba Arafat rolling chicken baitu nkwenda kolimira abantu ababiro bugali bwa Arafat
alafu atakangamba abantu bakaiba obugaali bwe bakaiba egaali zaye egaali ezibaire nizikora delivery abantu mwakwata muazini yego tukubakiena kandi tukubakolimira mazima nsonga kahebuke kandi mukagwa mukidiba nayo soko bakiyena mukakora kubi soko bakiyene nayo oiro nkuba nimba kiyena ndire ira kenfuka singamba itakalire kenfuka ninuka kanu nukwe anyoti nkalire kantu boba nunuka kanu otakalire kenfuka kona takatire na de twizi omukeno gwa no gwata anyo gwange kukwasire businsa waro mukazi watu akulire ayabaira aro mukazi oli nayenda kiyena wewe naita businzi omukazi oli owakumukoraga ekintu nako no muleka na misa nayefungura ate bitengo nakukunamira na businzi kono mugenzi aro mugenzi katusaba oba yatunzire no manizilandi ya businzi yona yatundiramu abantu boni nawe yakiyenaga muna kandi itaka litali naliya katusaba mugenzi ali mugufu watata na isane kijeri baitolo mukazi busowa atabonesize nakiyena bakagenda dadi wange yatume enyama obuyatumire enyama yahabira mwaka tusabe twalale njara dada kujja kulinda emmere bamuhemere bagisembeze yakaguzana nkanye kansindikire go mukubine kitoke enyama ne kitoke birinka nkwenda kulya nguyite tukabe boino kandi te tulali emmere mawo biro bino batwage emmere dadi nagamba emmere kangisindikire kandi boda nagamba emmere kangiresere go mwawo ngunka ku directinga nambera ale bituro tura muhanda bijaka habire netomanya mwaka tusabe kugena mwaka tusabe kaguza wewe bintu byaitu byabire gani olo mukazi busowa tigomeze mu kyaro akadomera amazi gakoki hati twinara fatouring chicken boko wano itage enkoko enungi eyekyoma njine enkoko zetorora kurungi mu kyomezo ziri mu arafati boko no gonza chips enungi ziri mu arafati chapati ya mandazi na sumbusa byona mu arafati ekyo kunywa kikufuka juice obusoda alafa okusamusanga nenyuma yekyombeke eki kya Stanbic eki kya Bunyoro kitara Kingdom ekyo akudelivaringira hona halo kali obugali bwe agaye bakababwibire baita kugaragaraho aino baguziro obugali bwe bukuyamba okuba nora dakika kana kakalete kabulese chips so arafati mutera namba isimu 0776 28 845 orundi 0753 29 9 okujja kuba ina arafati bairaba enyuma yekyombe keke kya Bunyoro kitare kyombe kitaho Stanbic omukikubo omwenyumo nokusanga arafati haya ali aistiagira film wao bara arafata yenda wewe wala ayenda kitare FC tamisinga mpira bulikiro arafati tamisinga hati tukujukiza ba Wellness Beauty Center abantu bakusangibwa mu rubuga rwa Hoima omukikubeke kya finka kita hagati ya finka na Fortune Bet hagati omulyango go gukubanzo ontaire mukakubaho nibo kuba no rubber Wellness baine byokweunda byona ebyabakazi n'abasajja nkaki baina lipstick lip balm lip gloss lip shiner baina nanka perfume no perfume oburungi obukuboya ebigite bikoro rususu omuntu kandi no kutabula bakutabula okusikira skin yokweli bali ba Wellness baina ebyokuswiminga ebyabakazi n'abasajja baina baga za abakazi obukurimu bwono bwabakazi omukwetaga kweheza engaro ezo massage oil zona bazina okwenda kuswiminga omukazi omusajja aba masaluna bakwenda ziscrubbinga byona babina Wellness basanga nembe isimu 07725558 orundi 07724420 baina na jewelries by the way binumanya bikwanze ebyo manyapiniza matu byona earrings ezo zona bazine nitubana ba SK Wines and liquor store bakusangibwa bakusanga muhanda gwa Paserodo na vika yabaira nkaikura ali yabaira salon ibayiro hao baina wines ezebika byona nokusubuza nibasubuza
ogura kamu oba okwenda mu bingi. Arona wine yiba kutundira mu girasi just nogura ka girasi bakagamba katandikira 13. Kikushikira wine anti aro akakutandikira 13 arako mutwaro kikushigikira buli type ya wine yo kwenda buno bokupima nabo buroho baina na wine ye milioni 2 baina ne yakakaide ne mitwara 5 2 zona ziroho kandi nobo kuba oli muntu atakwenda bino byogenda mbidura okusaga just no chiringira hawo no ikara abagaiga betown bona baba no chiringaho aba SK wine kandi parking ero kurungi parking ero main je kutwara oine bara kwetaga kusubura wine genda hano mba SK wine and liquor store oina pate kwenda kunjimira muna bagenzi bawe mupate gijamba hano mba SK bakuguze wines sa urundi batera namba isimu 0 urundi 0 kenda na 3 nakuba nobana ba SK wines talemwa linka talemwa motor spares and garage muhanda gwa Kwebiha road Kwebiha road ono kyaruga Sax pub alaba kazabo abatunda kabozi kabaho kasamba coach basa alizi parking abayaye bamanyiro haho wa Sax pub bao hati omuhanda duke kubanza giguruka deno mulyango gwa kabiri yogo hati nuwogo akutunda ebya spares original zona kandi eze pikipiki za bajaji manya senke manya biki byona bine manya kitanka manya zine mpya kajambia ni pikipiki kege zona zibaye bikabiri bigi ne byatukutukwa bindi byona buseke ataina aina ne machine zine zekusare mbao na spare zabo na ba makanika bazikanika manya pikipiki ya ifufire power so obomo bokusara manya paskalama byona kubitunda manya empanga emipira manya plaga oiro manye pikipiki ya ifire kisaha emipira ya vama manyo kwenda headset okwenda helmet okwenda skabo zoba zorigino kwenda mpira ya nanga RZ atunda original jona emasho kabzoba zona bindi atarafati ananka sorry atalima mutera namba esimu 078 kinana na 3 orundi 0 oja kuba no bazana batalema no genane bakuhereza kusigikira mbwetago bwawe bakusubuza kandi nogura kamukamu bokuba no wetaga byone spare zone zikwataga na amapikipiki gona bali abatalemuwa kale tekaniza entekaniza nkabulikiro tukabagamba kyakatano saha 2 entekaniza yao banogenda no gisangayo wa YouTube na TikTok kyo Muhendo Julius mufollowinge kandi yongera kusubscribinga kulikinga kusharinga na nyowe MC Bad Dog ja mukutu gwange gwa MC Bad Dog umfollowinge ndamukizo munywani wange Amoni Amoni yogo aba mwana waitu mwana wa businsi nkozire nawe nkola mukizo mwana waitu Amona agire saluna n'wasara kasoke kana akakeyongera akangamba kwenda gura emotoka Amona agira umutima mulungi is a good guy no answer is okay kale mwikale kurungi mubai Kitara TV kwegesa kumanyisa.